Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphelayo. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezeleke ey'phathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthola nezinye iy'ndaba ezintsha engizolilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ey'phathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje ngilethele-ke ilunga-ke le-MK, ividiyo-ke ilunga-ke le-MK laphana-ke liveza-ke okuningi-ke impela-ke laphana-ke, kodwa-ke ngingafuni ukuthi mina-ke wakuzwa ngami phela nje ngidlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena ukuthi-ke lithini-ke leli lunga lenze ngicela ukuthi masuzile le vidiyo le ungena ku-comment section futhi usho umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ugcizelela nebhasi nje usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti nje emnyama-ke leli-ke nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Hey lapha emkhontweni kuyaxoshwana, uZuma uyaxosha kakhulu uZuma lapha emkhontweni, kuyaxoshwana uZuma. Imani asilungisele, ake silungise futhi kanje ake silungise kakhulu wemamember omkhonto wesizwe. Ngane zakwethu nabakwethu nina ake nihlale phansi, yabona lena-ke nje ngifuna sikhulume nani ne wena ongeso umkhonto wesizwe, ungasixaki mntakama lena ayithinti, ungazi ucomment dlula. Ngane zakwethu, niyakhumbula ukuthi ubaba esekuyi-ANC esewupresident yokuthi wayedeliza ominister ebaxosha ominister? Uyayikhumbula i-service delivery ukuthi ayikhona? Uyakhumbula ukuthi ama-project ayikade ekhona ngoba ominister babekwenkulu ingcindezi bengafuni ukuxoshwa, kwakuphoqa ukuthi mabadelive? Uyamkhumbula baba uGodemantashe kwi-interview ekade kuyo ethi uZuma nakwi-ANC nje bexosha nasebusuku? Uyakhumbula ukuthi uma ephuma uNxamalala sengasaxoshwa umuntu? Uyakhumbula ukuthi azange uzuyibone i-service delivery kwagogo? Uyakhumbula ukuthi azange ngawubona ama-project kwagogo? Uma ngabe uZuma engasekho ngasaxoshwa umuntu, ominister ila khona bayinotshisa khona, ila khona bazenza khona baba right khona empilweni zabo. Niyakhumbula? Ubaba uNxamalala intalwa nayo eyokuthi i-task onikeza yona ibambe njengoba injalo, uyenze njengoba injalo. Manje uma ubona komkhonto wesizwe exosha futhi, okusho ukuthi ikhona into osungayenzi kahle, ikhona lento ongayenzi. Bazomfakazela abanye abaziyo abakhumbula ubaba esawupresident ukuthi ama-project ayekade ephuma kanjani, ominister babephusha kanjani, omkhumbi kaNoah, kuningi kwakwenziwa ngane zakwethu. Yakhumbula? Ayekade besebenza, niyakhumbula? Ngobani? Babesaba ukuthi uma ngingasebenzi ngizoxoshwa. Manje emkhontweni-ke mabona khona kuxoshwa, busukuthuka phela wena, okusho ukuthi ikhona lento abangayenzi kahle. Awuvele emkhontweni usukelwe nje, yabo? Awusukelwa nje emkhontweni, awusukelwa emkhontweni nje, ikhona into osungayenzi kahle, yabona? So ubaba kumele sim-understande ngane zakuthi ukuthi umkhonto wesizwe kwakhiwa kwawo awakhelwe ifamily kaZuma, awakhelwe abantu abathize, but wakhelwa abantu ba-South Africa. Ngesikhathi phela siwadoba phela kudotshwa lapha emkhontweni, inethi yabamba yonke into. Manje umkhonto uyaziklina njengamanje ngoba khona abantu abakhona nje lapha abakhona ngama-position, yabo? Khona abantu abalaphayana nje abazi lama-position. Hamba na kwiwadi yakho, hamba buka nje kwividiyo yakho, ubuke iwadi yakho, niyalidwa lapha kwiwadi yakho niyalidwa. Umbuzo uthi labantu abakulidayo babe kubani? Badecide abona bavuke kusenzi bamalida eni, abazange babekwe iningi. Ibona futhi iningi labo leli manje elifakela ubuholi ingcindezi ukuthi abukhethe ubuholi manje opermanent, because bazibona bona babone ngathi manje bayabambezeleka. Kanti lento omkhonto wesizwe umuntu uyibuka kahle, ungaphela unyaka noma uthi uyezi usaklina nje, ngoba khona abantu abalapha khona into abalapha ngesiko. Kufana le list edida abantu abaningi. Ngiyangixaka mina wafethu, ungafike ube against umkhonto wesizwe wena
every day la yonke into enzo umkhonto wesizwe uyayixeka vela usiyena umkhonto wesizwe. I-list yabhalwa ochomi bafakana nokhazini nentombi zabo, abanye bayifaka bona kwi-list. Kwakuthi ayisakwazi ukutshintshwa, kumele bahambe laba bayofungiswa eParliament, bahambe bofungiswa eParliament, batshelwa futhi ukuthi hayi ambani ofungiswa but nizophuma ngikudala nina. Into ade beyazi vele futhi leyo. Yiphi inkinga lapho mangabe sebekhishwa? Senikhuluma kakhulu engasuthi nineke ngomkhonto wesizwe. Ngane zakwethu, check ukuthi ubani abantu abakhuluma kabi ngomkhonto wesizwe. Abanye bazenze ngathi baba umkhonto bengisi umkhonto wesizwe. Umkhonto uyacleana ngane zakwethu, umkhonto uyazihlanza, yabo. Kusamele kiwe kwi-community, kuyiwe emawadini, i-community ihambe yosikhethela yona, hayi lento yeni nina, hayi lento yakho yokuthi uphushe ukuthi akukhethwe kodwa uyazi ukuthi uyikhethe wena. Yayibona? Phela umqondo ngale kagogo phela loyo ukuthi abantu bayibone bona. La emkhontweni kumele ubonwe abantu, ungayiboni wena. Sinalonke inga la emkhontweni, sinabantu abaningi abasebuholini njengamanje. Mawungabuza ukuthi wabekwa ubani, bayibeka bona, wazibona yena umuntu. Yayibona? Umkhonto usazicleana, umkhonto ukuthi mhlawumbe unyaka kusuka manje, mhlawumbe unyaka noma mhlawumbe 2 years uzicleana nje umkhonto. But wena mntakama hlala phansi ubukele umkhonto wesizwe, ungadidiswa abantu bangaphesheya bethi hawu kamkhonto uyaxoshwana kwenziwani. Azinto eyodwa kamkhonto kuyacleanwa. Hambe ngale kagogo lengaxoxana khona ubona ukuthi benzani. Hamba lapha ka IFP benzani. Lutho, yabo, abenzi lutho. Ngobani? Okwi-comfort zone. La emkhontweni i-task onikezwe yona ibambe, ungenza okunye, enza lento ekuthiwa mayiyenze. Mawenze njalo uzawuhlala emkhontweni. Kodwa mangabe sonama-agenda akho so donsa ukhaphethe. So ma-MK amahle nje, hlalani phansi, ningavumeli futhi umuntu anisebenzise ne. Noma ngafiqamula ufafana nokhomo bethi hey ma-MK amahle hey ningavumi ukusetshenziswa abantu ngenhloso ezithize zabo. Sinabantu abaningi kakhulu la emkhontweni abangekho right, abayingozi, aba-dangerous la emkhontweni. Umkhonto bayingozi and bakwimishini yokudestroy umkhonto wesizwe ngawonke amandla. Babona manje makukhona oxoshiwe obekade eganga, ubezwa manje hey wenzeni usibanibani, ubona ukuthi okay. So nje ma-MK amahle, hlalani phansi ngane zakwethu, uyagwaza umkhonto. Bayekeni laphana olokhunjana nolokhunjana, bayekeni lapho. But wena nje focusa kumkhonto wesizwe, ufocus esihlalweni, yabo lapho uzoba right. Jikjela mkhonto.